Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi baruhuka Empire kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana rero namakuru tuba tugarutse marebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tuba tugiye kwinjira mu bice bigiye bitandukanye tukagenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze nyamuneka. Dore yuko rwose nyamuneka muri no minsi turimo turagenda tuyibanda mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru tumaze kwakira yemeza ko rwose ikibuga cy'indege cya Bujumbura rwose igisirikare cya M23 cyamaze kuba rwose kikigera amajanja, akaba ari amakuru twakiriye mu kanya gato avuga nti natwe reka tuyabagezeho cyangwa se tuyahereze abakunzi bacu. Tubaye ikaze rero muri ano masaha, ariko by'umwihariko nyamuneka kugira ngo mbere yo kujya ngo ninjiye muri ano makuru mbanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko nkanabaha n'ikaze. Ubwo rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari hano za Australia, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, badukurikira bari rwose hano za UK ndetse na za Canada. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kugarukaho, turaje dusimbukire ku kibuga cy'indege cya Bujumbura tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye bya CNDD FDD by'umwihariko bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru arimo agenda aturuka rwose hano Katuma. Abasirikare batari bake bakomeje imyitozo, by'umwihariko bose bakaba barimo baritegura kwinjira mu bice by'umujyi wa Uvira. Turaza kubikomozaho, turaza gusimbukira by'umwihariko hano muri Colline Musheshuru tubabwire yuko naho hongeye kugaragara abandi basirikare batazwi. Benshi bakomeje kuvuga bati ndege tabara, abandi bakavuga bati birashoboka kuba ari abasirikare ba M23. Turaza kuba twikomozo tubyinjiramo tubive imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, muraza kunyemera tugaruke muri CNDD FDD tubabwire ko situation ihagaze nyuma yuko rwose kutumvikana ko barimo ba General Ndako buca bakunze gutazana kugarika na General Neva nabyo byamaze kuba bifata indi intera muri rusange. Turaza gukomoza ku makuru menshi rero agiye atandukanye. 5 kuri 5 rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyona kuri sabone kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane rero sindi butinde nyamuneka munze no kunyemerera tugaruke mu butaka ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice bigiye bitandukanye, naho tuba updating tubabwire uko byifashe. Tuzi rwose no gusimbukira mu misozi miremire y'Iminembwe bice birimo abarundi benshi ahitwa za Rugezi, tubabwire uko byifashe ndetse n'uburyo situation ihagaze. Ubwo rero rwose kuri wowe utari wakora subscribe nta kindi usabwa no gutyona sabone kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 muri rusange. Twirukanse cyane rero reka mpite ninja muri ano makuru mbibwire yuko rwose ubu tuvugana nyuma yuko rwose igisirikare cya M23 kigeze gutya cyarangiza rwose gigakuramo bimwe mu bice bigiye bitandukanye biri strategique ndetse bicungamiye umujyi wa Uvira. Amakuru namaze kwakira nuko rwose nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura, kuko no mu gihugu cy'u Burundi bamaze kugeramo mu buryo bw'ibanga rikomeye. Mumaze iminsi rero mwumva ikijyanye n'ikoranabuhanga by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru namaze kwakira nyuma y'ibijyanye n'ibi by'ikoranabuhanga nuko rwose ngo iki kibuga cy'indege cyanamaze kuzengurukwa n'abarwanyi ba M23 isaha ku isaha, ngo kikaba ari ikibuga cy'indege bashobora gukoreraho ibyo bashaka byose, byaba mu buryo bwo kugikontora ndetse no mu buryo bwo kuba bakigarurira muri rusange. Ubwo rero rwose igihugu cy'u Burundi cyo nakibwira cyo nuko kiri mu mazi abira ndetse isaha ku isaha gishobora kuza gukomeza guhura n'akaga gakomeye cyane. Andi makuru rero mfite ku kijyanye n'iki kibuga cy'indege nuko isaha ku isaha connection network zacyo ziri kuvaho, ubundi kikongera zigasubiraho. Nyine urumva yuko situation ari hatari, n'ubundi abatalamu rwose barimo baragikontora mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Andi makuru arimo agenda atugeraho, by'umwihariko ndimo ndagenda rwose nkura muri drone zacu ziri mu bice bigiye bitandukanye, nuko ubu tuvugana mu bice rwose bya hano i Bujumbura hari amakuru yamaze kugenda agaragaza ko kuryana gukomeye gusubiranamo kudasanzwe kuri CNDD FDD kwakomeje kugenda gufata indi ntera. Dore yuko rwose nyamuneka ubu tuvugana abarimo ba Gervas Ndako buca na ba General Neva ntago barimo barumvikana. Impamvu ni iyihe? Bari gupfa ku kijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo baze gufatikanya bikomeye n'igisirikare n'ubundi cya M23
ariko ibi ngibi ngo bikaba ari bimwe mu bintu navuga ko byamaze kuba rwose biteza ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo abasirikare benshi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ntabwo bagiye bagaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero ni bimwe mu bintu namaze gukurura yuko rwose ngo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri guverinoma iriho muri rusange. Uretse kugendera mu nzira abazalendo bashaka ndetse n'icyitwa FDL, amafoto ndimo ndayareba imbere yanjye imyitozo yatangiye, abataramu rwose ndabona bikuye, ariko se nk'abantu b'Imana nk'uyu muntu koko ashobora kurwana abishaka? Ni ukuvuga ngo abarwanyi bibumbiye mu cyiswe Wazalendo bakorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya AFC M23 bategetse abarimu bigisha mu mashuri mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa n'abarwanyi guhagarika ibikorwa byo kwigisha. Murabizi bimaze iminsi bibyo bibaye, ndetse kandi ibi amakuru dufite nuko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ari ryo tegeko bwatanze kuva kwa kabiri na tariki 9 z'ukwa 9 2025 nibwo ingabo za Wazalendo zahagaritse ibikorwa by'amashuri muri teritwari ya Kabale, Walungu ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dukesha imboni zacu rero zihariya biravugwa ko rwose ngo hahagaritswe amashuri menshi, aho binavugwa ko rwose ngo abarimu bahise abarimu binjiraga mu mashuri ngo bagategeka abanyeshuri gusubira mu mago yabo. Abarimu rero babarirwa muri batari bake rwose ngo bamaze gutangira gufata imbunda, by'umwihariko kugira ngo bafatanye na Wazalendo mu kurwana igihugu. Mbese ngo barimo barababwira ati kurwana ejo hazaza nyamuneka. Aba barimu rero ngo bahatiwe ku mbaraga no ku gahato gufata intwaro bakarwanya AFC M23 ndetse na twirwaneho, nk'uko binatangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu majwi rero yafashwe yagiye hanze humvikanye umwe mu Wazalendo agira ati ndavuze kandi sindabisubiramo, nta mishyikirano nkeneye, umunyeshuri buri wese iwabo, ushaka urupfu asubire mu ishuri. Abarimu mufata imbunda turwanye abateye igihugu cyacu kandi tugomba kwirinda nyamuneka mbere yo kwiga amasomo. Yanavuze ko kandi ngo bashaka amahoro kagaruka mu gihe umwanzi by'umwihariko ngo yabavuye muri bice amahoro akaba yagaruka. Iki gikorwa rero cyanaganiriweho n'imiryango igiye itandukanye ya sosiyete hariya rwose muri biriya bice bya za Uvira, babigarukaho bavuga ko bari gukorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, banatabaza n'imiryango mpuzamahanga, ariko ibintu bikomeza kwanga. Benshi bati abanyekongo turi kubura uburenganzira bwacu. Byanamaganiwe kandi n'ihuriro rya AFC M23 aho ryavuze ko rwose ngo imiryango mpuzamahanga itagomba guceceka, igomba kugira icyo ikora kuri ibintu birimo birakorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko kandi ibimenyetso birimo biragenda bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, amavideo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigaragaza ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze kurengera mu buryo budasanzwe. Nyamuneka ibintu birakomeye va kuri bya bindi bajya bavuga. Aya makuru rwose njyewe ndaje nyahere ku murongo, mubeta yani mwebwe gusa mukurikira ahubwo muzamura imitima. Hagaragajwe amashusho rero yerekana ubugome bukabije igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo gifatanyije na FARDC, FDL, Wazalendo, abacancuro ndetse n'abandi bafatanya ku mirongo imbere ku rugamba. Muri amashusho rero yagaragaye bamwe mu basirikare b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo baboshye abashinzwa ngo gukorana na M23 ndetse no kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cyabo, bambaye ubusa, imyenda ikabavamo. Ibi byabereye ahitwa Kisangani nyamuneka mu ntara ya Chopo. Iyi ni inkuru nabonye nanjye ntera ikibazo kuko amafoto n'amavideo kugira ngo yagiye hanze kabisa, bagukuragamo imyenda hariya bakagukubita ibiti byinshi barangiza bakakuboha. Ni ibintu yenda umuntu adashobora kubereka kuko amategeko ntago abitwemerera, kuko hari abantu baba bafite imitima yoroshye, ariko ibi bintu ni bimwe mu nkuru umuntu ajya kuvuga akanarira. Ni bimwe mu nkuru bibabaje ku rwego rw'indengakamere. Twirukanse cyane no by'umwihariko sindi butinde, nyamuneka munyemere rwose mbabwire yuko amashusho yo yamaze gushyirwa hanze, ariko uwitwa Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politiki,
yahise abigarukaho avuga yuko rwose ngo ibikorwa birimo birakorwa by'umwihariko n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari byo habe namba. Agaragaza ko rero bamwe muri abo bashimishijwe no kubona abanyekongo bagenzi babo bahunyorwa bikomeye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu butumwa rero bwahekerezwaga n'amashusho by'umwihariko bugira buti ntituzigera kubona by'umwihariko imiryango mpuzamahanga ivuga kuri ibi bintu cyangwa se ibikoraho, ariko ibi bintu birababaje biri kubera muri Kisangani. Igitangaje kandi muri ayo mashusho abari baboshwe bari bambitswe ubusa, ariko mana yanjye we, imyenda yose bari bayishyize hasi, by'umwihariko buri kimwe cyabo cyose kiri hanze. Aya mashusho rero yanashyizwe hanze mu gihe baherukaga gushinza M23 ko ari ikora ubugome bukabije, ndetse kandi banavuze ko ubu bwicanyi burimo burakorerwa abaturage muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru nabyo byamaze gufata ubugome bw'indengakamere. Nyamara ibi kandi umutwe by'umwihariko w'Abazalendo urimo uragenda nyamuneka muri ibyo bice. Ni ukuvuga ngo uru rugo rero ngo baruteye ngo rwitwa Bienveni uherereye muri quartier ya Songo, nk'uko amakuru atugeraho drone zacu zaduhaye bivuga ngo uru rugo rwose nyamuneka ngo abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo, kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere yuko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe baka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye. Igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi quartier ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amaginga ya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera n'aba abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira, ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Kisekedi bwarabudutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka wa 2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi
cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekira AFC M23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo ni byoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba mayimayi bari bamanutse kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza, kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye, kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya mayimayi ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mubyumva. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira, kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe. Murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu na kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana gusa muri Uvira.
ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga, amaguru yabo bari kuyabangira